Ćao ljudi, ovdje Luka, danas ću da vam pokažem kako da napravite mašinu koja puca vatrene strijele. Ajde da počnemo. Prvo stavite ovako 4 blokova. Dobro je, ovdje ovako 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dobro je. Ovako stavite još. Da bude isto. Sada poređajte da bude 4 u visinu. Evo ja sam to poređao. 1, 2, 3, 4, da. Sad ovako stavite blokove. Od kamena. Ovako uništite ovo. I stavite kamen. Joj, uništio sam blok, ali ne smeta, nima veze. Ovdje ostavite jedan blok, ovako. Da ostanu. Probušite rupu, ovako. Ovo uradite, znači i ovdje samo da bude rupa. Dobro je, sada ćemo ovako uraditi krov. Evo ga. Joj, evo ga. Uđite unutra, sipajte lavu. Dobro je, stavite kamen. Ovdje ćemo isto ovako da stavimo automat. Stavit ćemo strelu u njega. I ovdje da je rupa automat i stavit ćemo strelu u njega. Da izađemo. Evo nas. Sad ovdje stavite kamen. Kamenje. Ovako crveni kamen. Evo ga. Ovdje stavite još jedan crveni kamen i ručku. Sad da ukucam šifru za noć. Time set night. Evo ga. Sada povucite ručku i vidjet ćete šta će se desiti. Pucat će vatrene strijele. Ajdemo sada više puta. Evo ga. Dobro je. Au, baš puno strijela. I ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Obavezno like, share i subscribe. Vidimo se uskoro. Ćao!